Tin jong plie naga gospel kat kumu Lukas kalenong kapa ar kat kapa sapuai in pule hado kapa sang pro ar bat halor kini git kap jongan lenong in yob ni slok kato gani kiktin na kini git kap ke bengin pule kita jadi buat kena kapor, kabinila pendek buat kebegidan ditemu banle hagar resmi. Gospel kat kumu Lukas kerana kebaar kat kebasar buai hadu kebasan buai. Kikmi kipajau te kila julet sya Jerusalem halagat senen. Hagajin kawai niam kajin lai. Kita menba uladap khadat Islam kerta kila lekeu sya Jerusalem kat kum karukom jon kata kajing khawainiam onda kila la pendek ya kita gisni kat baki dang yawan phai ru uta ukhna ujisu ulanang sa ha Jerusalem Joseph tebat ke kami jong kimtip Henry bagi dan tarai baudon bat ki bayawan lang kila le chisni nanti bat kila yawan ki hak den kikur bat hak den para baya itu te haba kimsyam yo kila le pai pat Jerusalem Kita war jauh, kalau jiaru bahadin laisni kila shem yu haten pel, bau dah shongap den kinohikai, udah snap yaki, bak udah geli jingkeli yaki de, baro teki bios nyau yu kila nyau lungo yakin shem pang bat iki jubab jauh. Dia bagi yo kelas yo kendit bakat kami jo kalau orang kokon balai melade komne ini hak mi ukpa jonge bat na dak rasnusi ngiawa dia me uteu lo orang ki balai pi wat na pim jam tip bakat de ngaban long sepang gini ke ru ki jong pa jongan Henry ki kim shem pang setia ya kita kajing ong Allah dia ulai hier no bat ki bat lawan sena seret bat ulai yai kamu yaki Henry ki kmir ki pa jongku Henry ka kmir jongku kala sumar kendang yakini ki jimang baro haka download jongka Jesu lanang crowd hakatin start but hakatin but hakatin sumabha hakmat jonglay but kibreu nakini kit khot kibingila pule yoi ya kikmi pa jong ujisu but ujisu bat ki kmi pa hanging kwa ban shim lyngkot ki jing Kren nakini kot ni puli kabanang konga ka jingkit kli ki kmi ki pa yala ki khol kati khot ka basa huwe ka om ki kmi ki pa jo ki la jule cha Jerusalem halakasnem Hagatin kawai niam jong kajing lai. Kade kajing kikli jong kikmi kikpa yala kikon. Ya kabang penpoy ya kikon syaka jaka jong kajing le niam katkum gitu kipor. Hakapor jongi menta. Kajing le niam jongi kabamut kajing syakri jongi day kajing gedung. Ki kme ki pa ki don kam ya ka jingkit kli ya ki khon ki ti jong ki ban ya lam ya ki sha ka jingiaseng
Kani kadek jingit klik kabak rau hatu kata-kata. Ngala banong ye pi balay nga san kumni balay nga long kumni. Imei pa kila kikli nga naduk pengadang kena. Kila hikai nga bang tip beje, kila hikai nga bang sari mane, kila hikai nga bang tang lenten pom hati dungi po dungi padon lat aye dagalin ten pom ke basu pom man po. Bat kila hikai bun kie nak benta utrai. Dan si bon kie kiba kikmegi pa jonga ngasyam kikli nak benta dungi kikun. Bat haduk menta ngaken mau iki kumboong ke Proverbs Solomon. Hikai kena kunti budai pamlet. Onang kebrian ka wat habau dat men heroi try. Mapikik mekik pa haga naga jingset haga naga jingiaseng haga naga balang hani ha Pomlakrai. Shim ya kane ka banta ka bakrau hatu kata bangkit kli yakikun. Ka Mary baru Joseph hila yo ihane kila kikli yau kon jumpi ujisu. Ka baar kadekot ka basau pau ka ong kuni. Kiti manbaula dak kadas nem kerta kila le kiu sa Jerusalem kat bakum karukom jong kata ka jing kawanya. Kadai karukom kamala pembet dak itu gipor ke dikuanya ke dilat itu gipor. Kidong la gadong ka jing pembet ya gipor nak kata ka jing sakri yo trai. Ngiru mentang idon la gadong ka jing pembet. Ban ngila poa du no pot ban plie ke Jingiaseng Khynnah de nama ban don kata karukom jongi ha jing sakri blai ban benta yaki kena bangsa benta di samla dan benta yaki bebon ki benta hak balang kini kede ke jingkit klik ya kerta jong ki kun ke Mary baru Joseph habau kun ladap khat al snem kerta kilet keu sa Jerusalem kat kum garukom jong kata di kawainian kat kum kerta jong ni kun pigik megik pa mangigik megik pa min shem ye gadik li ayu min hikai ya ki kon kat kum karta bat kat kum karta jo ki habagi shem ye gadik li kunta utrai ubau blai uya lam ye ki megik pa kumno bangin shem ye gadik li na kam dagi ko Mary baru Joseph kela le ye kata ha porpo Jisu dan dan ka Jingiaseng Khynnah maki yang tu por kim snow tu bau dari pulai Rev Jisu pula snow tu nak tu por na bau dari kon jong pulai dehu pulai Rev usah ha kata ke Jingiaseng breu maru ko Jingiaseng Khynnah kat ke kemiki pa kipen bai ula diam bat ula kamu ya kata kata khot ka basau pulai ka ong kunni onda la pendek ya kita gisi kata kita ya one pai atau kena Jisu ulanang sah Jerusalem Joseph kata kami kim tip ya kata hangning yo i ter itu kau kakmi upa hangning yo i ba kim tip ya kita temu belai nang tahu Jisu bata kata ke jimbang tik jongki kalau penggong ya ki anda bala poi sesnong jongki u Jisu chalo poi kata ke deka penggong ya ki bab ki dan perkhan ba u yawan lambat ki wepat ke dekat ke besar Henry namar ba cham poi hanta hadien jongki hanasar Kung takada pelong ki balik wa ya u hap den ki kur hap den ki be to hap den ki be itu itau kilawa jo Henry hadin ki salap yu kat besar san on de habakim shem yu kabum habakim shem yu
bat hakikur bakim siam yu hapden ki parabia itu itau de kila lewat yu sha Jerusalem kata ka jile lewat yu ki kat kum kat ka basa kun ruang kala jiaru bahadin laisni kila shem yau Jesu laisni kila lewat yu kata kano kata ade bat kum makan cucu ni mentah dewa tang sini lah ai kulit mereka kita report nimla bantip ai kulit nem sem itu mereka kilawat himaki hadu benasem ki watleng ki jaka hakitu ki jaka henry long kilasem u hatempel bau song hapdeng kinong hikai. Wow, kalong ke bapla, kapor kikun, kerta kikun, kaladeya u, bansim ya kejingir kelidong, pana jerong bapayu segede keperkai, ban penpau, ban sedang penpau ya kejulong belai u hagene keperkai, dei kabu penpau hakik mikik pa. Nang pong kikmikik pa ke lalngo balik lu khon jung ja kinam ong upatam sneng kin ten no ayu ye kam ta maka di lawat ki siam yu hatempul oh lada ki khon ki ti duni kin ja kin siam ki sa ka jika ko bang smo tena juk jungi menta dan sibon ki pri ke banja ki ne tiau sibon ki pri ke banja kemegi patang sudah tak simet tu bayang ai kulit dak bor kulit melewat kita lemburan uto badan jak menin mencisi hapok ka hati mo hapok su uli jak norway dilapan yang ke bat ki juti jo kalalong gejing wat ki kulit kepala seba yu mrei hadien kisan yu sya ko begini udah ini kani ka jingcia ka balajia yo Jesu maki kim syam tip kai bawan na kamta pa na benen pat ka jingdom ju hat temple ka dong ka jingdom ka bala penkendit ka bala penlengo yakin di nohikai jogi parsi jogi sadusi wai na kim ju imeno baki don hakata temple jogi yaki kena di bapla reha kan ko sni ko bapla wan mi ubriu bakim jiai lamar tatem bi pla briu ko jrom bi briu ba bhabriu hake chulong kena ola bhabriu ko trai lempun ko ba gati ubriu Moses mo Jesu ulang kunta onda ko kini kino hikai ya ka hukum ya ki jingtha paro Jesu keli jingkeli yaki aku pasal tenapa bat na ki jingkeli jong Jesu yaki ni kena hikai kala pensngau lengo yaki jingsian pang jong bat ki jubah kapo mon habo keli yaki kir ki keli yo bat man ba ki keli yo ai ga jubah kabala penkendit yaki bat long ke ha kene ko for ki siam yu ha ne to try Jesu ni tai me pa ki lawan wa penga la lai si kim siam be mo udan ha temple ka jingken kle jong ki kmeki pa u Jesu ban ya lam yu si temple hado boglas dan temple ken ban pau ya ka buram ki jong play ha ben ki noi kai pa crowd ban hang ni kala pelungo iki si kadira anda hambau Jesu liyo iki kini pa kat kum kani ka jintha balay tu kila lebet shau dasi ula rapno iki hambau iki kini pa kiwan lights ni don baki kemar tutim tancho iki kini pa ula le rap iki atrai itu nahi ka jela lomo bakila mudurhi kita iki kini pa jomnya entah baki kendo batu kila om yu balai kun pilaja nani
Ini kata kot kabasau pandai terong util lo haki balai piwat ina hani udah mungkin komai bapa ini piwat yang ngakapor juga kalap biang kerta juga kalap biang nama rawan na kenta upa juga pimtip baka daya bandong sepang gini ki baro hamne ki pa ju kena lengmo kumnum ni Kren yang yaki kata ki kila ula kren lengok ula kren penlengok yaki bandong kene kede kekam ka bangawan untuk paju are paham tu tilau are dukun kumnum ta kam pa sewe pa maju beri tu mo beri pa apa ni hantu Om bagi Kim Seng Phang setia ya kata-kata Om. Dia Om Kim ni dia lahir no bagi sana sudah ulayai Om. Kani kalau kebentar kata kado kebantuan pempau ni. Ubreu ubalaya lam daki kemekik pa nadu udang ni. Hadu benda biang kerta. Hadu benda senang tu yang kata kecing kot ublayu ba wan nak tau pa ba benang. Berhadu itu ke bor. Watla ula dong kata ke bor kumta. Henry ula yai kamu ya kikmi kikpa. Kene ke kentin yai kamu ya kikmi kikpa. Kalong ken kata kecing ket yau sok. Jom kaji hikai jom kikmi kikpa nak minta jomku hadu kena kepor ke bangta bat nanne la ong ketin ulah nangsan ha kaji krau ha kaji start ha kaji bat ha kaji pencung ha ya ublay bat ya kibreu kikon hane kibat sandur ya ki ha kaji sanna mapi kikpa kikme kibala penkentang ya pi ban sim ya nega jing ya nega jing kitli ya ka Jingiaseng Khynnah wat do jing kerman kumangalom mene sedang ne barit kakam ke jongle kan takra wat blen ai body pi ba pinla ban le ke bakra nan ta buram yo ladak den kini ki san rewo pi lalaban pendrong ya ki yang sumbai ke ketin jong boleh ke download joki watang ke babet yang way sumbai terso. Nah way sumbai terso. Laban penprian ya ke kam ke jong try. Utrai ke ku ya ke di ketin lyngkot ke Jingiaseng lo. Bangin yo ihan ni Jesu batik mi kikpa. Kikmi kikpa. Nak minta kikon. Kembali orang David ada sam kemudian pulih menit. Bangin dong dicikit klik kikon. Ki pementa, ki bandang ka, bat kapaten kaban sawan berkunjung. Yaroi utrai, to utrai berku. Yakin tin lyngkot. Kemudian yawan senok harga di kapur minta. Nak minta kapurang. Amen. Amen.